Аҵыхәтәантәи аамҭазы омикрон ҳәа изышьҭоу ковид чымазара зыхьуа ауааԥсыра рхыԥхьаӡара маҷым. Есыҽны республикатә санитартә епидемиологиатә маҵзура алабораториа аусзуҩцәа ПЦР атестқәа аус рыдырулоит. Убас алаборантцәа мышкы иалагӡаны зқьиҩышәҩык рҿынӡа ауааԥсыра ртестқәа гәарҭоит. Уажәы асанитартә епидемиологиатә маҵзура аусура аиҭакрақәа алагалоуп. Ақалақьтә хәыҷтәы поликлиника акарантин ахь ииагоуп. Иахьинаркны араҟа ирыдыркыло ашоура змоу ахәыҷқәа роуп. Аполиклиника ҳақьымхада Ада Абыхәԥҳа илҳәоит, аковид чымазара змоу ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара ишацлаз. Уи инаҷыдангьы 70% инарзынаԥшуа аколлектив аҿы ишычмазҩу. Иагьа ус иҟазаргьы аҳақьымцәеи аҭаацәеи ҭелла еимадоуп, лҳәоит Абыхәба. Ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы акәзар иахьазы ичмазҩуп 70 аҳақьымцәа. Иара убасгьы амедиаҳәшьцәагьы. Аҳақьымхада инапынҵақәа назыгӡо Сергей Верзилин иҳәоит, аҳақьымцәа аҷаԥшьара ҩыџьа-ҩыџьала ықәдыргылозгьы уажәы аӡәаӡәароуп аус зуа. Аусуҩцәа ҳазхом, аха иахьынӡаалшо ала иаҳадҵаало ачымазцәа зегьы ирыхәҭоу ацхыраара раҳҭоит ҳәа азгәалҭеит атерапевт хада Анжела Арчилиаԥҳа. Ҳара ҳхәышәтәырҭа ииагоуп акарантин ахь, ҳара ҳадаҳкылоит зыда ԥсыхәа амам ачымазцәа ишьҭаҳҵоит ҳәа иаарго, избанзар егьырҭ ара ичмазаҩханы ма Гәдоуҭа, ма инфекцион ахәышәтәырҭахь иаҳгар акәхоит. Убри аҟнытә дара ргәабзиара ахьыуашәыра зханы даҽа чымазарак ацҳамҵарц азыҳәан акарантин ахь ҳаиасит. Уажәы проблемак ҳамоуп, избанзар амедиаҳәшьацәа рхыԥхьаӡара маҷхеит, аковид змам. Убри аҟнытә хәыцра хәыҷык аҽеиҭанакит, аха абас еиԥш аус ҳуеит, ачымазцәа наарго ишахәҭоу иҳадаҳкылоит, иахәҭоу ацхыраара раҳҭоит. Ареспублика хәышәтәырҭа аҳақьымхада инапынҵақәа назыгӡо Сергей Верзилин иҳәоит, иахьазы ахәышәтәырҭаҿы аус зуа аҳақьымцәа рхыԥхьаӡара ҩажәижәабаҩык ишреиҳау. Урҭ рымч ахьынӡаақәхо аус рулоит, анаҩс рколлегацәагьы рыхьӡап ҳәа ҳгәыӷуеит, иҳәоит иара. Фатима Гергиаԥҳа, Темыр Гәагәахиа, Аԥсуа телехәаԥшра.